Embarque. Vuelo ave de Wingo y con los capitán Ramiro Brad, azafata Angie Dirks y copiloto Vanessa Leer. Nos queremos bom bini ave nos vuelo bam viaja y ave nos destinación da Grecia. Grecia é um país sureste de Europa com milhares de islas de la mar icônico, influenciado da antiguidade. Hope viaja também a criança de civilização ocidental, Atenas. Atenas, sua capital, está consistida de momento na maneira cidadela de Acrópolis do século V, com o templo de Partenon. Grécia também está conhecida por seu beach, por de arena escura de Santorini, com o centro turístico de festa Mykonos. Mykonos. My name is Universe. Capital, maneira de mencionar, Atenas, área 331 km, população 10.3 milhões de gente. Oh, wow. Código de Amanda está 30. Idioma oficial grego, lógico. Na moneda euro. E assim está duna lo que está famoso de Grecia está de bico e beleza natural e cultura interessante que está com esta carga, sendo que o lugar de mais solo no mundo. Grecia está recebendo quase 250 dias de luz de solo de ano na Grecia. So, ave, welcome na nossa destinação ave com a Grecia, com nosso passado de viagem, com nosso capitão assim e mostramos paquete também na Grecia. Yeah, y de viaje también mostramos el primer lugar donde nos tengo que selectar paquete de primer un dinante llama Tireas Hotel. Es aquí tiene un valor de $18 para noche. La queda de parte de Santorini. Santorini te cuenta, a ver si nos por reparar más. Esta es un área bastante llena de turístico y llena de suites. Okay. Si vos vas a el balcón, anta vida casi que men style. Oh, beautiful, huh? Wow. Koita mani, bota inang it feels surreal. Sí. Beautiful. Hay internet en todas las habitaciones, en ciertas partes públicas. También hay un outdoor pool on site. Hay ATM, no tiene elevador. Eso si vos estás reparando, Tu conta trape, mi trape. Sí, big. Eu abo pia bom? Yep. Make sure you have good knees. Amari para também gris também é branco. Tu conta branco. Tu cosa blanco. Tipo que man. Não, bem, tu conta pintar branco, não tem mene, bom, a mim tem orange, preto, blue, nada. Pero me te querer se bobai gris, botinho que vai com dress branco também, me te querer. Sí, Bueno, sí, po have to have vai a whole white outfit, yeah. For A mí sure. te perde. anto linen, Un sundress. até aí. All white. Não vai flor, vai branco, linen, We come a delay. anto sina bo sinte na lang, bo dal bo champanhe. Un sundress man hiel también te leg. E bom beber Como refresco na. bicicoloso iso. Wow. El lugar acaba tá blanco, abo me está with the accent color. Abo come with the color. Stand baby. out. Yeah. Ok. Beautiful. Mas vai para o lugar também, mas vai para o hotel aqui de $81 por noite, e me nota No es diferente, no está de vos te avisa. No, está carísimo. No. Tá Wow. I want to go there. Esta aquí te de dos, esta que te llama Daydream Luxury Suite. Como te estás cuidando hasta que vai? Conocenos, ¿no? Daydream. Sí, esta aquí está un valor de $217 para noche. Vos hay breakfast incluido, laundry pool, free wifi, housekeeping y esta cuenta con aire acondicionado. By the way, te quedan un minuto caminando de Santorini Caldera y un minuto na Shadows Rock ganando.
sea, Tremendo. estos huevos por... Vos pasa wag diferente. Makusay ko eh. ¿Qué me gusta? Oh, lol. Makusay view eh. Uf, Makusay, wow, lol. Botahaya el Catholic Cathedral na 3 minutos caminando. Botahaya el Fila Central Wow. Bus Station na 2 minutos de auto. Y el aeropuerto te queda a 14 minutos de auto. Bota conta con basta restaurantes super cerca. Botahaya under the private star. food. Parqueo restaurant. Wow. Da Vinci. Onar y Botahaya Aegean. ¿Coña me saqué todo lo que, Ramiro? Esa que se Makusay. llama Daydream. Luxury Makusay suite. daydream eh. Daydream Luxury. Enami di babo dushi. Sí, bang, bang, bang. Bona. Let's go. Bonte ainda, pero bita bisabo je woka Mane. enami di babo. Ito bisabo. Ba pasa un quali he, mi que wake trobe. No, pues no Mi voy a gift que for pasó. Ese Christmas está el un último ticket. shot. Ma cambié para no va a queda Ah, de no. empresa. Bon pori, bon pori piti back, no? Sí. Mas Esta é, última. bota vai para YouTube, bota vai back. Sí, sí, sí. Ok. Manel, si Ok. estás escuchándonos, bota how bang. Pues, anoté. Ah, mi que wake, Anoté. pero ya. Big. Santorini. Sim. Amarelli, ¿vos va a pasar bona na Santorini? Sí, E era mala também, por sowieso, ja, kung nós temos location, nós vai estar quedando na daydream, que ainda me tá daydreaming about. Sowieso, nós vai fazer várias activities que nós está recomendando para fazer na Greece, lá tá, sowieso, Athens. The Acropolis tickets with optional audio and live guide. Visit Acropolis, perhaps Greece's most important landmark and one of the world's most visited sites. The sowieso nos tour tabayega inang panos powak amazing landmark kinang. También ahí na Athens bopahasi Acropolis and 6 architectural sites combo ticket. Inang us to save time and money during our time in Athens with a pre-booked combo ticket to give you an access of 7 top amazing locations in Athens. También nos ting Moscow, nos ting Cape Sion and Temple of Poseidon. Sunset Day trip. Inang nos powak Greek gods. Wow. Porta nos powak Poseidon. Porta. Maybe Hercules. I don't know. Okay. Pero ito un journey kung nasa bay tumazowizo. Iya kung nasa fada di land, nasa bay on sea. Nasa bay Santorini, a volcanic islands cruise with hot spring visit. There's una nasa libre crucero aquí, nasa seis nasa bay ta haciendo nasa step out and also visit the hot springs. There's Wow. two for one. Y un otro ko tami kung nos tinko hasi, tami di malamang, ta a boat cruise to Baloas Lagoon. E nanta menos un trip e awa nanta blow. Crystal blue. Kaya un is nanta me kuno 5 hasi tambe. E last but not least, nos being back on land, nos hasi un city sighting hop on, hop off bus tour. Say nos bay hasi say ding a Greek capital. E nos hasi un tour along 3 different routes. And nos enjoy is kind of city life. The E attraction Athens. ang kuting na Claro. na Grecia. Sim. Ito é must haves. Matende ko ng tour na super bom. Sí. Super For bom. sure. Yes. Yes, e Gusto mirando pasa di ko- biapa Yeah. nightlife di Grecia. Sí, Estoy manejando tú solo el avión. Sí, manera ya acaba no está cansado den día. Lo que kuta mi para tu manota ta kuting hopi pop crawl. Dus nos tabay prome e Athens party pop crawl with unlimited drinks and nightclub access. Na onda ko esa kita comienza solamente por $19. Ser un grupo grande. Anto esta una experiencia completa de 1 hora na Athens. Ku bebida no comienza na €8.35. Tabay más. Y lo que voy a visitar of lo que voy por haya como offer tickets options ta the sober old ticket se nota incluye a open bar voting a tipsy old ticket eta incluye 1 hora of unlimited beer or wine y the drunken old tickets ta incluye 1 hora unlimited long drinks. Esa kita di edadan di 18 by arriba 100 personas per grupo duración de 3 por 4 horas. E o tour tá em inglês. E também tem outro que nós também, vamos pensar, nós vamos em grupo, nós por bem convencer a para bem aruba, não? Sowieso. The Night Crawlers, que também tá pop crawl bar, que também tá explorar tour e bar e nightlife lang que tem aí nang
Na Grecia, también es un costo 3 a 5 horas, pero eso ni más importante para mí estaba. Claro. La me va a computer aquí. Ajá. 11-day private tour en Zakynthos Mykonos de los Santorini. Si no conoces, Grecia tiene más de 1000 islands junto, de esta forma Grecia. Pero esa aquí está un precio que me está seguro que conoce ganar el voto, no está ahí. Seguro. Está ongeveer $5,000. Oh, Esta mañana entré para un mes. Dat Sí. es una isla para visitar. para $5,000. Ajá. Bebida y comida incluida. Sí, Botabay está un 11-day tour package en mainland de Greece y Greek islands na. Botabay visit a World Heritage Site by UNESCO, Argolis, Delphi, Meteora, Olympia, combining a tour at the beautiful islands of Zakynthos, Mykonos and Santorini Islands. Y así na también por mesmo wak tour lo que kunanting enanang y por wak é conocido Navagio Shipwreck. Dus, me te quiere, essa aqui também, wow, a edad está mesmo um cost. Just um dia, pero ticket não te limita. Dus, nos mester dia que o book é ticket não de viaja, nos trabalha em Book sem também de viaja. E na minha meeting fun facts que não também de Grécia, que Greece is made up of thousands of islands. Okay. Por lo menos de 6,000 islands. E também na minha rato, como um pouco slow, ajá. Na linguaje, es un más bio. Greek is one of the oldest languages still in use. Wow. Tremendo. Y también, es una cosa que gusta bailar, o gusta echt bailar tradicional. Grecia tiene más de 4,000 traditional dances in Greece. My God. 4,000. Sí. En Nico era 10. Pero mirando con el hotel, con el Airbnb, ¿no? Queremos bueno lo que sale por el cámara. Wat er echt bij passa en aan de experiência acaba. Maar het is super bom. Vou bij een grupo, Of course. wat er Amazing. passa super. E tem gente Pero que vai aí não só, não? Sim, Solo sim. trip. Solo Sim. trips. Enjoy E não full, está full. conhecer gente, ayan na. You meet people. Yes. Brave hearts. Es un por. Sí, pero mas tem hamburger também, você? Let's see. Yo ya no está de pasa que comida tradicional o típico nos visa de tal manera. El número uno, como está de back en pantalla, se llama Horiatiki, o así no me parece, probablemente no se menciona así. Y es probablemente la ensalada griega más conocida y la que nunca falta en la mesa. Aunque se consume en muchos rincones del mundo, es en Grecia donde los sabores son más auténticos. Tomates y pimientos cultivados al sol, queso feta de la zona, aceitunas negras, cebolla, pepino fresco y jugoso y hierbas aromáticas tradicionales. Cuando no quede nada en el plato, puedes rebañar el aliño con pan, que eso en Grecia lo llaman papara. Wow. Papara. Basta healthy. Mas Looks para good. Grecia tem um lugar temos basta Parece que é uma boa healthy. opção não para ¿Cuántos griegos va visto gordo? Ni uno. Yun, no, ¿verdad? Well, esa aquí sí, ng pita sí. Pero A griego ver. golo mandaya. Com pão de pita. Este se llama gyros, con pan de pita. Puedes encontrar este típico sándwich griego en cualquier lugar del país, tanto en el continente como... Ay, Dios mío, Que passou? que me equivoqué De? de type. Ok, como le estaba mencionando, tanto en el continente como en la isla, a unos 2 euros la unidad, la calidad-precio es inmejorable, al igual que los souvlaki. ¿Qué más puedes pedir por una explosión de sabores que te deja el estómago lleno y satisfecho? Aquí está gyros con pan de pita. Pita bread. Acá te muestra amigo ¿Sabes qué se llama souvlaki? Souvlaki. Souvlaki, dame ver dónde está aquí el souvlaki. Mostra bom. Y son brochetas de carne de ternera, cerdo o pollo que sirven en el plato o en pan de pita y van acompañadas de verdura, tzatziki e incluso patatas fritas para una comida rápida y completa. Mostrar-me healthy também, carne, tem roupa e carne. Pura né? proteína. Aham. Só que se te mostrar um pouco
That looks good. What's Moussaka. that? What's that? Este se llama moussaka. Y la moussaka es seguramente el plato griego más conocido del mundo. Okay. Un sabroso gratinado de carne picada, berenjenas con salsa de tomate y bechamel. Está That looks lindo. delicious. Look at the Looks bechamel. like, it looks like a Bechamel? lasagna. Bechamel es saus blanco para de lasanha. Oh, see that? sim, Gracias, sim, farinha sim. blanca. Moussaka é bom. Moussaka. Com manteca. Oh, hela. La que no ayaca lo era. You say tama ayaka? No. Ese que llama I dolmala click caraca. one. Tama la caraca. Dolmadakia. Dolmadakia. El verano es la mejor época para viajar a Grecia. Si quieres probar deliciosa gastronomía de temporada como la dalmaquia, las hojas de parras rellenas sí son frescas. Lo mejor es comerlas calientes y frías, solo si las compras en conserva durante el resto del año. Estamos bom. Sí. Aqui tá muito bom. Só que se tá botar aí na rua também, não. Sí. Quando aí me espana com o Para copita. Hawaii me. Ok, vamos aquí con tu tindenje. Sí, este viene relleno, este es sabroso. De mico carne. Esta especie de pastel de hojaldre con espinaca y queso feta es un plato perfecto para los viajeros vegetarianos. Bueno, y para los no vegetarianos también. Es una buena opción de comida para llevar y disfrutar en la playa o a bordo de un barco en el medio del mar. Mostra bom. Sí. Tá mostra bom. Mostra bom. Rápido, três nem. Uau. Eu não sou assistir mais? Sim. Sí. Tzatziki. Esta aquí se llama tzatziki. Es salsa de yogur, zumo de limón y eneldo es un vicio. Puedes probarla como entrante o como guarnición a muchos platos principales. Untada en pan de pita recién salido del horno es todo un lujo. Aqui também tá mostrando com base healthy. Botín Saquete. es sunki, esa aquí está vira postre y esa aquí te llama baklava. Yeah, deze ken ik. Ja. Pasemos ahora a los postres y la gastronomía que quizás tenga más influencia sobre la griega sea la otomana. Puedes probar baklavaas en pastelería, no solo griegas, sino también en muchos otros países de esta zona del mundo. Sim, só que você me conhece. Botei na rua também, mas não assino aqui mais cobro. Y por último, botín loukumades. Só que era donuts de grego. Sí, Greek donut, técnicamente. Ah, well, dan Pero basta sin, healthy. sin orificio en el medio. Ah. Eu também conheço me coi quando eu comer Páscoa aí, olibol. Olive oil. Você é bom, meu. Sim. Lá, vou ter que Greek ele vai comer donuts. 5. Dan cuisine toch de basta healthy siguro. Ah, eu tenho Sim. That's delicious. tem cebola ali, vou dizer. Meneer moest lean and mean. Yeah. Não, tá comendo beef cut small que agora. Aqui. No. Dale. Dale. Για πώς σε λένε. La pos. Για πώς σε λένε. Time to eat dessert? Angie, Για πώς σε I'm λένε. afraid to ask. keep on number tá. You lie. What's your name? See? Okay, now you put what you wanna eat. Jesus te haya me suggestionam ko bisita Grecia pari tema pasa. Menina, big say no te. You can find it back on YouTube, huh? By the way, Manson, subscribe. Papai and the water. Τι θες να φας σήμερα. Wow, that Τι sounds θες different. να φας σήμερα. Keep que comer a bebi. Τι θες να φας σήμερα. It's a difficult decision. Ito son naman difícil. Suena medio complicadito. Sí. It's different. Primeiramente, isso aqui tá de viagem de ave de Bam Viaja de Wake Up Crew. Ave é destinação tata Grecia. Me espera bolsón yo es de destino aquí y lo por ser vivo como referencia para de bo futuro planes o viajes o vacaciones. Αυγό hot dog. We no care hot dog. dog. We no care hot dog. Ito, huevo o hot dog? Tumo. Αυγό hot dog. Aglogo o dog? Aglogo? Dog to hot dog na Obviously, Big Rick. Gel. So, nos queda escribir decir- gel. ¿Cómo te dice gel? English. Vale. Vale. Você tá metendo Sí, 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 sí. Yeah, I have to commit him. Se pode come back. Até aqui. Φυλακή. Filaki. Filaki. Fila aqui. Big filaki. Seta parte de grego, nós queremos ser abo danke para outro viaje, danke na Rua Airport, também danke na Wingo também. Com nós viaja virtualmente tour de webs para nebor. E outra semana nós temos outro viaje